Haleleni wangeni kule channel lethu ephethe indaba eshisayo umkhanya kude TV. Igama lami nguvusi mavusana. Kwi channel yakho ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba. Siyazi ukuthi emadolobheni amakhulu lapha abaculi abakhiphile kulezi insuku ukhuzani nomthandeni bebevakashele indawo lapha abahambise umsebenzi lapha. Ukhuzani ube lapha eworkshop lapha wengane kwethu ehambise umsebenzi wakhe kubalandeli, kanti umthandeni ube sejipi lapha wengane kwethu naye ehambise umsebenzi lapha wengane kwethu. Ipost kadlubheke yenze abantu bayibuza ukuthi ichaza ukuthini lapha wengane kwethu mayethi baqale phansi abaculi baya promoter ingoma ayibona kulonyaka. Ihlukane phakathi ke imibono lapha kubantu einkundleni zokuxhumana lapha. Ophawulile lapha uqala unjwa ukuthi yeyi wemdlwane awukhiphile ngani kanti wena so waphosa ithawula yini lapha wengaza. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ke sidibane lapha kwi comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenza okulungile ucenzele subscribe unze nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Si channel hapa phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Kolele sogalami yicholele ngephuta sogalami yicholele ngephuta sogalami ubenga mehlo nenhliziyo phela ngathathela ngajola thuza ubenga mehlo nenhliziyo phela mina ngathathela ngasengijola kolele sogalami I